In veste, koliko ljudi je meni že dajalo dobronamerne nasvete. Pa jih, hvala Bogu, nisem poslušal, zato sem nekam v življenju prišel. No, rad poslušam nasvet nekoga, ki vem, da mi ga res dobronamerno želi dati, ampak ljudje, zapomnite si, teh ljudi je zelo malo, ki vam dajejo res dobronamerne nasvete. Nekateri vam dajejo slabe, celo nezavestno. Oni zato, ker jih je strah, da bi vam uspelo, vam rečejo, ne, to ne bo, to je brez veze, ne tu, boš propol, ne tu delati. In točno zaradi takih ljudi, ki ste vi zevnikov, ni bilo izpeljano cel kup odličnih projektov, so imeli ljudje dobre zamisli za dobre stvari, pa so odnehali, zato ker so imeli takele super svetovalce, kakor ste vi. Zato ljudje, bežite od takih ljudi, kakor je ta gospod Zevnikom, kakor vas noge nesejo. In lejte, gospod Zevnikov, ni tale video usmerjen proti vam. Se vam zahvaljujem za tale komentar, zato ker sem rekel, na tole pa moram odgovoriti, ker imam toliko dobrih stvari ljudem zapovedati. In da vam še povem, super je delati tele podcaste, super. Danes je sobota, je prišla ena super gostja, ki prej nisem poznal. So se 3 urice pa pol pogovarjala stvari, ki mene zanimajo, stvari, ki nos zanimajo, pač tu so še posnela in sem ves čas v tem užival. In glejte, te podcaste mi je tako super snemati, čeprav to me drugače košta, to je strošek zame, to, da ne kdo misli, da kaj zaslužim. Veste, koliko ljudi spoznam, kaj novega se naučim. In vi ste se pa tlele najdel, pa mi rekli, da si jaz tega ne želim delati, ker izpadem budala, če sem vas čisto prav razumel. Poglejte, dragi gledalci, še vi tale celkov komentar, pa ocenite. In dragi gledalci, dajte še vi svoje mnenje povedati. So te moji podcasti res tako brez veze, ali jih radi pogledate, ali pa tudi, če so brez veze, a jih ne še delam naprej, ker se vi greste lahko naprej, tako da to je to, povšečkajte.